man nagkaralabas ni ti paragan, Mary ka. Sapay kundi short pan ka. Apay, sana ka di sexy ti panagkitam, Roldan. Anya siksay. Sexy aktupay. O, makitam, ha? O, makitam? Tagkinni-kinni bay. Nagalas kan to bay. Inkan, di ka patcharming kanyak. Gapo ka di tanangisita? Saan ka type? Isong kan. Inka agpacharming iti padam anang isik. Saan akas kanyak anapo daw? Nagalas kan nga agsarsarita? Che! Uyaw! Hindi. Wow, legs. Naka-short pan. Wow. Ay na, nagpudaw ang tilegs dayjay amagmag na. Sino nga ta dayjay? Ay, kamak-kamag man. Kampay iday. Mapanak ba't iti papanan na? Ay na, wow legs! Ay na! Wow! Wow legs na talaga! Ay na, nagputaw. Surutek latay ti papanan na. Nene, nagpadaya. Ay, surutek lata. Hindi pa'y tumalyaw. Tapno, makita ko matirupa na. Ay no! Ay na! Wow! Ay, nagputaw ti legs na! Nagsigam. Oh, si kamot day tamang sursurot kanya, Roldan. Ha? Limit kayang bakit nadya abalaw? Papanam. Iti papanam. Ay, da papanak dita daya. Ay. Kasta ka di. O sige, taag pala udak. Uwawawan. Ijay gayam laod ti papanak. Daya ka di, wano laod ti papanam. Ijay daya. Ay, laod ko na kuma. Ay, wan. Ijay ti papanak. O sige, no kasta, agkuyugtan. Wow. Wow, legsa talaga. Oray, bakitay na. Ay na. Payakit kita amlatan dagiti legs ko, Roldan. Kuha nga, men. Awan. Mas daaw ka siguro, tanapo daw ti legs ko. Idento tabaket akon, anya. Ay gama, talaga kastoy ti legs ko. Nang runa, tanapo daw akpay. Kan maisa, ay talaga mo, tanagpintas dagiti legs ko. Akasla, legs ti palasang. Ay na. Wow. Wow, legs na talaga. Wow, legs. O ala, sige, intan, Roldan. Sumurot ka lata kanya. Agsinatantulaangan, numadanon ko ti papanag. Nagpintas na talaga tilegs na nga oray bakitay na. Sa di mo nga tatipapanan na. Pagturungan na nga yan. Itimat kaligdaan. Oh, apay, Roldan. Sumursurot ka matlat na kanyak, nga oray iti kaladaan. Kuha. Wine. Di tamat kaladaan ti pagturungak. Taapay, anya ti aramidam di ta kaladaan. No, anya taramidam.
Kastama, taramidag. Ala, aramido mo ang taramidam. Taramidag mo taramidag. Awan aramidak dita kalindaan. Anya kumangay. Aha, Tistisingan ka laeng. No sa dino at talaga ti papanam. aha, kwa, Ngam, maawata kitan no apay, asumursurot kalata kanyak, nga uray awan pudno apapanam. Gapo iti Lex ko, saan ka di? ha? Kwa, Ngamin, nagpintas dagiti legs ko. Kakayat mo nga aprusan, saan ka di? uwain. Dati pudnaw. Aprosak man nga roda kastoy. Ba, Anay ko. Naplengsan tilapayag ka, anay ko. ha, bastos ka! Ibaga ka di nga aprusam ti legs ko, ha? Ha? Kwa, kunak no kayat mo, saan mo't gayam? Loko ka! Aprusam kit din ti legs ko, ha? Ala, ingkan! Tano saan? Ang mga numakugtaran ka, ingkan! Kwa, nagarudain. Salbag, kunak no. Mamaysak dahi dya, wow legs. Saan mo't gayam? Bakitay na. Nagpudaw pa'y lang dagiti legs na. Ay na, wawa talaga. Si kantumit nga may, agraman legs ti bakay. Pagtatak ko nam, Kat no nagpudaw nga may nanggal. anya laki din aya, kanakan. Daytan samit tin wow legs ti pakay subwam. Uwan nga ro danggal. Ay na, nagpudaw tilegs na dahi dya abalaw. Saan mo napakibiyangan day di abalaw? Sa para kanyak day di. Ni Uncle Mike. Dahi dya ti kayat ko tahan napudaw tilegs na. Wow legs talaga. Anya laki din aya, kanakan. Kunak met adimon pagtatak ko nanday di abalaw. Ta para kanyak laeng. Panggap ko nga armay. Ay, sige Uncle. Agin no nata ano sino ti kayat na. Ha? Kayat mo asawain. Kayat mau day di abakay. Gapulaeng ta wow legs. Uwan Uncle. Ay na, nagpudaw dagiti legs na. Wow legs talaga. One, two, one, two, one, and two. One, two, one, two, one, and two. Nagmaya, tiag-exercise. Kaduin ka nga exercise, Vivian. Wow, legs. Ay na, nagpudaw gayam ti legs mo. Kasta ka di? Wow talaga. Ay na, kaya't ka pangaritan. Ay na. Wow. Ay na, nagpudaw ti legs na. Sakit, nagkiting t-shirt pa na. Oo. Talags kumatan tikit kita, Roldan. Nagpudaw na talaga. Ay, kalaatak man niya prosa naman. Oo. Inaprusa matan talags ko. Saan ka nagungayt? Ay, no kasta. Ay, prosa pa'y. Wow, legs na talaga.
kasta. Di mon kayat ni Nadia Abalaw. Saan Uncle? Ni Vivian itanti kayat ka utaw ubing. Una, iti kasta. Armag Mike ni Nadia Abalaw. Tira Uncle! Armam ni bakit Nadia, ta armagmat ni Vivian. Anya ka diti trabaho ni Vivian. Tawan Mike no itirabi ay. Pangrabi nga rod ka na, ti trabaho na, Uncle. Kasta ya. Ala, saya atan. Tapno makaasawa kan. Kanakan. Ay, uwan, Uncle. Wow, legs ni Vivian ko naman. Apaw! Nagpudaw ti legs na, Uncle. Wen kanakat. Nagpintas ni Vivian. Nakapinpintas launay. Hello, Roldan. Nakatugaw ka matiti paraangan niyo. Anya ti pampanunutan. Apay ka di nga may ka dito parangan, may. Win takayat ka nga rod makita. Apay, di mo makita ito yung legs ko aya. Legs mo? Anong isip? Ano? Pumanaw ka? Hoy, Roldan! Uray nang isip ti legs ko. Tapulos asaan pro sanday toy. Kaya't nasawan sa diwa pailaan. Ta sino kumangay matimayat ang mga pros dita legs mo? Kat nakangis-ngisip? Uyaw ka mat, Roldan? Hala, pumanaw ka? Aday wanak, ta uray ka na yung kang agpacharming kanyak. Ken uray ka na yung ka nakasyurpan. Jaklat ta pagan ano day ta legs mo. Hala, ingkan! Wow, ligs ka talaga, Nadia. Ay na, uray bakit kan? Nagpintas pa ang taligs mo. Talaga nakinis pa ang tilegs ko. Nadia, mabalin ka day, nga prusan. Ops. Saan ang mabalin? Apay, asawa ka di? Tapno aprosam tilegs ko? Anya nga tano agasawatan, Nadia. O sige, sagutan nakpay nga umuna, iti 2 hektarya adaga. Ha? 2 hektarya adaga? Pangala nga iti dayta. No kasta, ladigitak nga rod nga ibaga, abastad kan. Ha? Apay ngay, mabalintamot ti agbyag, nga oray awan dagata. No di mo maitad, tikit kidawag, bastad ka nga rod. Sorry. Agasem ngay ti 2 hektarya adaga. Kas kamula balasang no kasta. Balo ka may, nasken ka di pa'y lahay, nga sagutan ka iti 2 hektarya adaga. Anya laki din aya, kas kamula graramadeng. O di nakpagsawan ni ti kasta. Hoy! Tapna mom! Saan ka maikari iti kinapintas ko? Nga uray bakit akon! Oh, di salang. Kas kalabalasang, bakbakitan kanto pa yan. 2 hektarya nga. Agiraraman. Imbag kumaano, balasang kapay lang. Taisaw, agiraraman. Oo. Ti manin legs ko, tinakaituunan dagiti matam, Roldan. Di mo matin maisin na dagiti matam, kadagito'y legs ko. Ay na, kasanomat ngamin. Vivian. Wow. Legs ka talaga. Wow, legs. O sige, mabalin mo lata.
Naprusan. Aha, ay, prusak man nga rod. Agasawat ang Vivian. Asawain ka. Anggal, ay na, asawain ka ni Vivian. Hey, ay, 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 ay. Hey. Nay, apay nga Anggal. Anya, ti pagsinayam. Dayjay mo na bakbakitan. Kunamlan balasang pailaeng. Agasem. Sagutak ki, di ka no iti 2 hektarya daga. Sagbay nga sa waik. Aha, Eh, pangalanga iti 2 hektarya daga. Agiraraman mo da dya pa kay. di itid mo, hindi ka kaisuna at dagamang Anggal. Ha? Iti anya agapaw? No, asawain, di dagayo matlado ah. Iti anya agapaw? No di na kayat, di sa lang. Anya kuma. Di saan ka na mag-asawa, Anggal? Sapay, wow legs na dya bakit? Ay, oray pa. Kinmaysa, kanakan. Namiris ka. Adya gayam kayat ni Nadia. Nay, apay nga eh. Kat wow legs na dya eh. Wina, taday tamo lang papapintasan tan aramidin na. Di pa ikat kasyak laeng no asawaeng. Ang mga no agraman underwear na. Siyak ti mangilaba. Ay, pagpakawan mo ta. Kasta gaya, Anggal. Ay, sayang. Sapay wow legs game. Sayang nga talaga, Anggal. Good morning, Roldan. Tunggal agsapa, makita ka nga agpainid iti paraangan nyo, Nay, adda ka man ay. Apay ka di akanayon mo adadaulin tal daw ka, ori ka. Sapay naka-short pan ka. Nagngisit bay taligs mo. Kay, man, no naka-short pa na? Adaywan nagman. Imbag kumamot no na po daw day taligs mo. Pway, nagngisit mo. Hoy, Roldan! Saan aga po ta nangisitak? Katkastan ti pa nagsasaom kanya ka? Oray nangisitak, a babae anya, tanadalusak! Che! Di ta ka manlangan? Kunam na sino ka katauran? Wen, Roldan. Dito'y kandagus ko ang maturog. Basta, ikan na kitikit daw ka kwarta. Awan parikot, Vivian. Yahoo! Oo, nakaragrag sa kaunay. Ay na, talaga naragsakak ah. Ngayon, wow legs ka talaga. Nagpudaw pa'y. Ay na, Jack amounti sa work, Vivian. Ke? Kaano nga ron nga itid mo tikit-kit daw ka kwarta? Ay, ita na. Mabitla nga. Ala, kitiwalit ka. Ahap, ahap. Oh, dahil ito'y tiwalit ka. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, omdas ka rin dahil ta, Vivian. Uwan! Umdas! Mabalin ka ka din niya. Agkan, Vivian. Uwan No kasta. Agkan ka na. Hello, Roldan! Si Kamat Gayam di tamasabat ka. Naggapuam. Awang bibiyang mau. Amo kang nagapo ka di tadagos ni Vivian anya. Kahit, anya ko mati bibiyang mau. Sapay naka-short pan ka ba rin? Itin to ta nagngisi tayo tagurong mau.
Di ka nagbabain. Uray nangisid dagiti ligs ko, tanadalusak mat a babae. Uyaw ka lalaki? Kunamla na sino ka akataran? Madadahil-tal daw ka, no si kati makikita. Sapay kondisyon pan ka. Imbag kumamat no wow legs ka. Pway! Nataar ka nga agpaiso, ngam uyaw ka mat. Pwe ka mat ha? Uyaw! Ay, alidayak ka na kan. Uray siya angkal. Nalidayak may. Nalidayak. Gapota kayat kulaunay ni bakit nadya. Ngam, duay tariyamit adaga, tikatukad na. Anay ko. Anay ko angkal. Anay ko. Ne. Haguray ka man, kanakan. Apay ngay, itay ko pa yan adlaw. Akasladan an na yama. Apeng haya kas tawang kal. Ay, marigata nagbatan niyo mismo. Nagsakit. Nagsakit. Ha? Nagsakit. Angkal. Marigata na nga mismo. Ngamin ni Vivian kat. Way, kanakan. Namuak amay sagaya mahustes ni Vivian iti club di ilay. Angkal. Apay, di mo amuday ta. Saan nga rod, angkal? Naibaga kanyak ni Pari Kulas. Nakita na ijay club. Kat aprusan ka no dagiti lalaki tiligs na. Kat kastaunay ka no akatawa na. No kasta nga rod. Agtrab-trabaho iti club ni Vivian. Kat nakaala ka iti sakait manipod kinkwa na. Anay ko, angkal! Anay ko, kaya! Kiting kagpagas Mabay, nagangkal. Jack, kaya tamamuan dagiti daduma, nakaalak iti kastoya sakit. Hingga kit nagpagas Anay ko, angkal! Nagsakit! Nagsakit na talaga! Jack, kayatan ni Vivian! Nga oray pa'y wow legs! Ay, talaga, Jack, kayatan! Anay ko! Anya laki dinaya. Uray man kit nangisit a legs. No nadalos may. Ngam ti wow legs ang nakapudpunaw. No ipayan nakamit iti sakay. Anya laki dain. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggan ti may sapay a pakasaritan iti biyag. Ngaintay pinaulwan. Wow legs. Dito'y drama tayo. Anya laki dain. Nay, si Kamat Gayam, bakla. Anyat gatangaw. Ay, bibili ako ng sabon. Tayman Ariel powder. 5 sachet. Ala, mabiit lang nga raw da. Oh, atoy. Ay, thank you. Ato'y matibayad ko. Na, kaslaado tilalaba am ita Oo kaya. Amo mata nagiti kakaanak kak amokong. Naglaing dang agi mureng. Naimbag kumamat ano mang tanda iti igatan ko iti sabon. Ngam, was! Ay kat nairwamdan akan ka. Nairwamda iti kinasingput mo. Ay, Diyos ko Ala, ingka nga rudan. Tapno makalaba kamutan. Sigurado ngagmalmalem ka manen ngaglaba. Salbang tingastoy. Salbang ka talaga. Hey, apa yan anak ka? Agong unget ka, Mike. Kitain niyo mo na datang. Ay na, saan pa yan nagudwa ti lalabaag? Ang mawanan ti danom. Anya mo titikas doy. Inaldaw mo ten agawan ti danom.
Ay, sardeng mo pa ilatipan ng labam Ay, inka man kita anti kontador tayo siguradaw nga in turn around naman ay. Turn around bagbagayo tatang? Inclose namanin Saan mo't maawan ti danom? No awan ti mangi close iti kontador tayaw. Sino kumati akin aramid iti dayta? Ay, jak nga ron amo anak kaw. Paliwon tayo no asinaw. Ay na, mamuak lang no asino ti mangi close iti kontador tayo. Ikak iti pagnakman na. Anya, aglaba ka laan. Ngamnapan mo pa'y inclose amin na kontador, bakay? Wen lakay, ngamin, kurang ti danom arumrumar iti hos. Nagbasit, iso anapan ko inclose na. Anya? Ay na, bakay. Nubasit man ti rumwar iti hos. Ano usam ti agtaya? Saan nakasta? Ang mga nod na makakita king ka, narigat ay. Ha? Amom ti danom, bakay. Napudot dayta pagriririyan. Kaslamo iladaga dayta. Inton kwan, pinalapal da ka lang araw, dagiti ka aruba. Ay nalakay, iti kaanuman, saan ang mapasamak dayta? Ngamin, mabainda kanya. Gaputa adda ka ba ilan tayo iti biyag? Kita amat amin dagiti ka aruba tayo. O, ikumparam man, pasig da amin anak kurapay, iso ang mabainda. Anya? Iso ano kayat ko nga i-off amin a kontador? I-off ko Anya ko no agungat da. Agungat takmat na. Total, awan mat ka ba ilanda? Nagkapuak kita'y ijayan da Luisa. Agung ungot mait. Tapay ka no, tatang? Agung ungot atawan da numda. Ay, hindi nakano kita anti kontador naka-off ka na. Hay, kat intern around da isumulagayam nga awan danom tay itay. No, sino mo't ati awanan na nakem na mangiko-close iti danom. Wan nga ro tatang. Kunamla no isuda lang ti agkasapulan iti danom. Ay, salbag. Karuba mo iladay ta. Saan tayo ang maranranaan kahit iliblibas na siguradaw. Paiman. Pamwak lang no asino ta kinaramid iti dayta. Oy na, titenged na ti i-turn around ko. Ha? Wen! Aramid dagday ta kunak tumet. Saan na ka mabutang? Taam mo kasak ti husto. Isumulaang nga agung unget ni antipuring itay naggapuak ijay balayda. Awam mutla danom dakat. Anya? Awan danom da? Kaya't nasa wen, amin akontador ti danom kat id-dependa. Una, ito turn around da. Ako na ni tatang. Hay, awanan ba na talaga no asino ta kinaramin iti dayta. Ang pasensya langin dadya at tao no machimpuak. Ha? Isu dala ayan kasapulan iti danom. Masapul nga idependa no kargada. Di dala anusan nanti aguray basit when no agtaya iti rumwar iti gripo da. No di daket salbang. Kunak no siyakla ang tagparparikot iti danaw. Ado tayo magayam. Amin tayo dito abanda na ket parikot tayo ti danom. No asino tinagtured amapan mangid-idda. Day tangarod ti saan tayo nga amaw. Nalaing mat nga may no asino man day ta. Nga bain, iranana nga awan tao ang makakita. Sana mapanidipon. Ay, nana. Awan suspitsyayo no asino. Ay kwa. Narigat lang amin ka tagsasaw. Bay amlat na sa bali at tao ti makakita. Tapno ikanda iti pagnakman na. Ay, no asino man dayta. Kabailak nga ikan iti pagnakman na. Ado suspitsyak. Ngamjak pa'y sigurado. Aguray laeng Tano mapanagnakak nga iso. I-turn around ko titenged na. Anya?
Sino ti bagbagam asuspitsam ang mga idap iti kontador anak kao? Sino pa'y kuma? Dahil dyan nga Elena. Ha? Isulaang ma, ti agpakalaing dito ayan tayo ha. Kung may sa, isulaang tinangato ti kita na iti bagbagina. Awanan pa inday dyan? Ha? Matiliwak lang nga iso ti mangikoklos iti kontador. Pusi-pusat to pa iti tangad na. Nagungot ka mata na anak kao? Wala! Diyak atrasan da dyan nga Elena. Uray iso ti kabaknangan iti lugar tayo. Ano fa? Awan koneksyon ti kinabaknang da iti danong ti bumarangay. Makita na ti di na pa'y nakikita ko naktumat. Oo niya, napan mo manin in off dagiti kontador bakay? Wala kay. Basit nga minti danong arumrumor iti gripo. Sapay ado ti lalabaa. Ay na, pangaasim bakay. Sarda nga mo da itang aramid mo. Amom ka day. Asika ti pagat-atapan da dagiti kaaruba amang ikluklos ka dagiti kontador. Ha? Iso pangaasim man bakit? Di mo nurayan nga dapat ti madi nga maramid daking ka. Sakbaya sarda nga da itang aramid mo. Ay na, kas iti kunak idikan ka. Sa anak amabutan kunak mat. Asino ay ti kaaruba tayo anaturad. Awan mat. Ha? Pagsasawak tupay ida. Anya? Awan ti kaaruba tayo ama kabaal amang dilaw kanya. Amangan numatong taktupay. Nagkapuam nga ay, itaman pa'y anasa pagkaarimwar. Nagkapuak ija yan damiling. Nakuna na nga ron kanyak anakita na kanon ni Elena anang idap iti kontador ti danaw. Ah, kasta ka de. Wan, isaw ti bagbagaday kay. Ay, kunak no siyak laang tinakakita kan kuana. At dapay gayam sa balay, husto laang. Tapno mapanagnakan nga isaw ti mangiklo-close iti kontador tayaw. Kaya't mo asawan, nakitam ni Elena anang iklos iti kontador tayaw. Wen lakay, manun adaras ang nakita. Ngam agul uli makaklaang. Urayak asabali a tao ti makakita. Iso ang nasaya at tanakita damilang. Ay, tiawanan ba'y na babae? No apay abukbukudan na ati danaw. Apay isulat ang kasapulan. Wen nga raud, adda ko man naturad kat amang ibagakan kwa na. Mada, ibagakan ni baklata isaw, ti mangibagakan kwa na. Ay wen man nga agpaisaw, apag isaw, naturad dayjay nga anak mo. Amok akabailan na akasarita dayjay nga Elena. Ada ibaga ka? Anya manen, kabarbaro amaritis manen, ibagamon, ang amnodaan sa anen. Unay kan, saan adaan? O anya nga ruan, ibagamon. Naku na ni Antipuring, nakita da kano ni Ma'am Elena anapan nang i-close iti kontador tayo. Saan laang nga iso tinakakita? Uray da antimiling kano, nakita da. Anya? Oy, nakangagamit iti ta chismis. Amumatan, akanayo na kamapan ija ayan the girly agayam ko. Iso amang mangag ko dagita nga istorya. Mapanag nakaklapod no dayta. Agsagana kanyak da dyan nga Elena. Apay pay laang nga masapul ang mapanagnagam. Kat saan laang amay sa wunudwa at tao di nakakita. Ay, unang agpaisoan niya. Payman? Ay, mapunuan akon. Ay now, di pala nakakaguda ti lalabaak. Nimawanan ti danom. Anya matan? Kat, in turn around manen ani Ma'am Elena. Una yan. Payman tarumwarag. Inakman kita anti kontador tayo. Anya matatikas toy? Ala, ingkan, bareng masabat mo ni Ma'am Elena.
Nasayata na sabat ka, si ka Ma'am Elena akabaknangan dito yung lugar tayo. Naggapuam? Ha? I said, naggapuam? Kwa? Di ka makasumbat. Gapua, ta, si ka tinangidap iti kontador ti danom, sana ya? Wan? Ka? Anya ko matibibiyang mo? Kasta gayam, awanan ka itibayin, maminsan pa. Anay ko! Pangasim! Gusto ko man! Sa anak pa akontento anang sipatkan ka. Kanayon mo apusipusan dagiti kontador. Saan ka di? Isong inta, day tatungod mo ti pusipus. Pangasim! Muston! Sana ka putaan nakabalam iti biyag. Kat aramida mo ti kayat mong aramidan. Maawatam! Awan connection kinabaknang mo. Tapno agaramid ka iti kasta. When no idepam ti kontador ti danom. Apay, si kalati umininom? Si kalangtag ka sa pulan iti danom? Ha? Sige, sumbat ka pa'y tabrubi-rubak dahi tarupam. Pusi-pusak pa'y tatangad mo. Tapno saan ka na makaidap iti danom? Salbak ka? Anay ko! Nagsakit na talaga titangad ko. Gapoy tinarami dayja bakla. Ay, balsak dayjay. Uray puputan na. Ay, day tanti bagbagak king ka bakay. Asaan mo nga urayan nga dapay marami daking ka. Day jay pa'y abakla tinaranam. Ay, Si ka lang araw tin turn around na. Uri asino mo naming. Makapungtot iti day tangay naramid mo. Sa pala kumatag nakam kan. Sana nasaya at tinaagong bakay. Ay, apo na to'y. Awan ti maaramidan ti kinabaknang. No isoda ti adday ti usto. Tandaan am na ita, bakay. Anya, tinungpam ni Elena. Wantatang, saan latong pa? Slaps ba? Anya? Naglasto ka sumusumbat? Naplintilapayag ko iti magsasauna. Iso tinungpa. Ay, saan nga kuri ti kinabaknang na no siyak ti mapaungot na? Ay nan, nakabutbutang kamit no si kati makapungtot anak ka. Inikak na ti pagnakman na tatang. Tapno di na panunutan aga po tabaknang ket awan ti makaitulad alumaban kan kuana. Kahit anya nga imot tinakunanakin ka anak ka. Was adi! Basta intern arong ko ba si titungod na. Ay, sakto pinagawin. Ay, jakla mo ano agang angus pa, agang gaita. Anya! Ay na, husto laang dayjay nga inaramid ni baklay ti dayjay nga Elena. Tapno saan amarwam. Agam, nay mabainak mo. Amangan kami no'y bagada, adyak sinuruan ti anak kong agpakumbaba. Ay na, adula amin day ta pakumbaba. Nukas kan kwa na lang ti kasarsarita. No sa anak labakag siyak at tinangtong pakan kwa na. May saka mo at naungat ako na. Kay makapaungot mo't ngamin ti kasjay nga ugali na. Tila bagi na ti pampanunutan na. Di na amo apanunutan, akasapulan mo't ti danom. Di pa'y lakinugtaran ni bakla tapno agnakaw. Saan na kinugtaran? Intern around na basit ka no titangad na. Ha? Ay, husto no kasta. Intern around na, akas iti panangiturn around na kadagiti kontador. No kasjay asumroti kinamanaging bubukod na. Kawan. Kita akman no dapay laganas na mapan mangiklaus kadagiti kontador. Iti kastangay naramid kan kuana ni bakla. si kamat gayang bakla. Siya nga ron, Kway, anya ti parikot mo? Iba ka ma, saan ako gumatras? Ay kwa. Awan mat parikot ko. Nasayat no kas na, ket, sa dino ti papanam, mapan mo ka di i-turn around manen, dagiti gitbal, dagiti kontador ti danom, ibagamla ang tapno i-advance kumatipungtot ko. Ay saan bakla? Saan ko amapan i-close ti kontador? Mapanak la iji store.
Naklagumatang itilana. Pagilot ko ititenged ko a pinusipos mo. Okay, good. Kunak no lumaban ka, tatutupan ka manen. Saanan bakla, pangasim. Huston, saan ka lumaban? Kan ikarik, adya kun i-close ti danong yo. Saanan ang pulos? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Simbang putakaon, suleng, bakit? Sweldo. Aha, nakatapaya manen ti dakulap mo ang mga alay ti sweldok, suleng? Sweldo ko na. At ti sweldok, bakit? Ala. Agpulis ka nga rodan, taing kamanganan, lakay. Ayos, agyaman ak. Adda-adagosan ti kanak, no sumang putak, bakit? Ay, depende da ita, merto. Anya depende, suleng. No, ada mayawat mo ang sweldo. Adamat naluto, amasang petam, kasjay. Aha, No, awan mat mayawat mo ang sweldo, pues. Awan mat kanam, kasjay. anya? Simbang putakaon, bakit? Sweldo. Aha, nakatapaya manen ti dakulap mo, suleng. Aldaw ti Sabado ita, merto. Sweldo, dagiti construction worker, akaskan ka. Bakit? Anya nga kwa, nga ibagbagam, merto. Na-delay ti sweldo may, bakit? Lunis to niyag sweldo ka may. Lunis kan tumatan amangan no kasta, merto. Anya laki din ni bakit? Di pa ikat nabisinana ka no lunis ak payamangan. No awan ti sweldo, awan mat ti mangmangan. Anya? Alaang tipungan kan ulas mo. Atoy, dayta, Ha? Apay nga intud mo kanyak tipungan kan ulos ka, suling. Ijay salas ti pagturugam. Anya laki din ni suling. Awan lat sweldo. Paturugan na ka, ni salas. No awan ti sweldo, awan matikin na idda. Anya? Wala, pumanaw kan dito siledta. Saan dito iti pagturugam? Suling, bakit? Nagadaw tila mo kijay salas. Dito iti kayat ko pagturugan, tada moskitiraw. Outside di kulambo ka, no awan ti sweldo, merto. Nawatam, iso nga sam ti maturog ijay salas. Simbang putakaon, suleng, bakit? Lunis ita, naalam ka din ti sweldom. Ay, huwan bakit? Adtuyan ti sweldo. Ala. Agpulis ka nga rudan, taing kamanganan, lakay. Nakaidasaran ti kananta. Ayos! Makapanganak mutlaangan itinasayat. Merto, nakadigos akon. Anya pa'y latiar aramidom nga, Merto. Nabasa pa'y matnyagpay so tibuok mo, suleng. Ay na, agyaman nagtabakaidda ka mutlaangan ita arabi eh. Bakit? O syempre, no ada sweldo, okay na okay, Merto. Ayos nga ron, bakit? Ay na, kanayon ko mga raw niya da kwartak tapno kanayon ka makaidda. Nagadupay lang nga sa umdita, Merto.
Oh my kakit din tani. Ado pa'y ti aramida kiti kusina. Intun ko imbabawi kon la. Ay, saan? Bakit? Di mo ibabawi, Nakaisam mat ni Merta wa naggapo diti balayaw, Suleng. Anya tinaramid mo kenkwana? Ay na, di mong damagan no anya tinaramit ko kinkwana tatang. Anya ti bagayo. Ada bagas yaw. Ay, ada tatang. Pabulodan nagman kidi anak ka. Awan nga minisang may kininanang yaw. Mabit lang tatang. Inak mga la iti pagbagasan may. Simbang putakaon, Suleng, bakit? Sweldo. Nadilimanan ate sweldo may, bakit? Ada na pananje para sweldo may. Ay pumanaw ka, Merto. Anya laki din ni bakit? Apa panawon na ngay. No awan sweldo, awan mat agaw awid dito'y balay. Anya? Ay pumanaw ka. Di ka kasapulan dito'y balay. Uray saan tangag kita. Anya? Rabiin, ngamin malatiw ka pa lang dito'y balay, pare Merto. Apay ka de. Mabalin ka dito o may makiturog dito'y balayaw, pare Claudiaw. At damat balayo. Apay ngay, adito'y tipakiturugan, pare. Pinagtalaw nak ni Suleng nga asawak, pare. Anya ti rason? Apay, pinagtalaw na ka, pare. Awan nga main tinayawat ko asweldo, pare Claudiaw. Anya? Day tala ang ti rason na, pare. Uwan, pare. No awan ti sweldo, amayawat kaw. Awan mo't serbik tindi bakit kaw. Kwarta laang tinapatagkan ko na. Ay, una yan. Mala. Umiyan ka pa'y lang aron dito'y balay, pare. Ay, agyaman ak, pare Claudiaw. Di kagdanag. Agawid akto ni di balay may. No adda kwarta amayawat ko hindi bakit kaw. Adtoyen ti sweldo, bakit? Kompleto ka di daytoy, Merto. Ay, kompleto. Bakit? Awan kisay na. Mala. Ingkag puluson. Ada nakadasaran akanenta. Ayos! Makapanganak manin itinasayat. Mabisinak ka talagan, bakit? I love you, Merto. I love you todo without preno. Aha. Sa mula ibagat, I love you, no adda kwartak, Suleng. I love you ko na mutun Merto. Uwinin. I love you to, Suleng. Anya pa'y lang aro ti araramido mo ngay. Oh, nakasagana ako na mga rakop kan ka, Merto. Ay, uwan, bakit? Ay, nagbanglo ka. Di ka agaw awid dito'y balay. Subardeng ka, Suleng. Haping embar sa mamatan kanyak ti palanggana. Gaputawan sweldo, Merto. Anya laki, di bakit? Ay, nauyong naawan maited ko asweldo. No awat ti sweldo, di ka nagaw awid. Anya?
Kagurgura ka no awan sweldom. Isa pumanaw kan. Panaw, panaw, panaw! Apay, Mertaw. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kum pormi matan ti pakiturturugam. Ay, sa anak ngamin ang napatagkin ni Suleng, no awan sweldaw, ang ti Marta. Anya. Ibaga na lati I love you kanya, no adda maiyawat ko a kwarta. Ang no awan, kagurgura na. Ay, unay matan ni Suling nga asawam. Rupat kwarta nga asawa. Ay, naku namaon, nantay. No awan ti sweldaw, kaslawan meten ti asawa. Sabado ita bagay. Adtuyen ti sweldaw. Ay, I love you, lakay. Ay, nanakupon ka man. Aha. Imbagam ti I love you. Gaputan nagsweldo ak. Ay na, inarakop nakpayan. Kailiw kan lakay. Kayat mo, tailutak tinasakit ang bukot mo. Ay, uwin man, bakit? Ay, ilutim man nga ron, tinasakit abukot ka. Ay, na, mailiwak matenken ka. Ay, di nakpayag ka ni ti bibig, lakay. Ingka pay agdigos, Tapno, nabanglo ka. Uwin, bakit? Ay, hinakagdigos ay. Ay, na, mailiwak at talagan kan ka. Apayan alpay ti abagam alumabas ti paraangak, Mertaw. Delikadaw nantay. Anya ti delikadaw. Mapukaw konton ti asawa. Apay kumamapukaw mo ni Suleng. Gaputa, naikatakaw ni ti trabaho. Anya. Nuawa na intimated ko akwartakin ni Suleng. Di nakmeten pagan-anaw. Anya lakit din jay asawam aya. Rupat kwarta talaga. Mabuti nga agawit iti balay may. Kaputawanin ti may intrigak akwartakin ko ana. Apay nga agal alud-ud ka nga umasidag kanyak, Merto. Kwa. Anya ako Jay ngay, kwa. Bakit? Agmauyong kan samot tan, Merto. Anya ti parikot. Apay nga ngirsi ka. Naikatakon iti trabaho. Bakit? Anya? Nagkisay da iti tao, iti pagtrabaho a construction site. Di agsapol ka manan iti sabali apang gadam. Agremedyo ka mata. Uy, di kagdanag bakit? Agsapol ak talaga iti sabali apang gadak. Suleng, bakit? Ay, di nakman kalbi-kalbitan na kasta, Merto. Mailiwakan ka, bakit? Ay, di nakpilitan, Merto. Sana ka mailiwkan ka. Sumango ka mutan na kanyak, bakit? Mailiwakan ka. Di nakpilitan ko, Anay ko, apel sinikil nak ngay Suleng. Imbagak lang arudan na di nakalkalbitan, dagulit ka. Ay, mailiwak mat nga rod ka, bakit? Please matan, bakit? Masyan ka matan, kanyak, bakit? Nakakaasiyak matan, bakit? Mailiwak ka talagan kan ka. Ay,
Pumanaw ka ditoy. No di mo kayat asikilan ka manan, Merto. Pumanaw kan! Panaw, 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 panaw! Agluto kan ay ti pagarmo sa ranta, Suleng, bakit? Kabailan mo ti agluto iti ka na, Merto. Saanin anaskan nga ibaon nakpay. Agrubata nga ruday na mapanagsapol iti trabaho. Agluto ka pa iti kanam, sakbay amapan kag sapol iti trabaho. Apay akasta ka, bakit? Naanos ka laing kanyak, no adamayawat ko aswildo. Wala, Merto. Gumagat ti tao, no ada kwartana. Dayta ka dilaang ti pangibasaram iti relasyon ta. Ti kwarta. No awan kwarta, awan mat inayat, Merto. Saan ka nga ayatan? No awan kwartam, no awan sweldo, mawatam. Anya, No kanayon nga adamayawat mo akwarta kanya. Ay kat syempre, nagagetak kasanaon kat awan pa'y matrabaho kita, Suleng. Ay kat makamu ka pa'y lang iti biyag mo Anya? Ala, ingkagluton iti pagar mo sa ram. Tapno napigsa ka mapanagsapol iti panggedam. Apay, di mo ka din ay ayatin ni Merta, Suleng. Kanayon mo nga, apay. Ay ayatok ti asawak tatang. Nga mas ay ayatok pa'y kumano ada kwartana. Anya? Ay nagalasan ti ugalim, Suleng. Di mo la ka din maawatan ti asawam kat awan mat nga rod panggadan na ita. Nasken na makasapol iti panggedan na, tapno nalailo ak manin ken kuana. Ay salbag ka, Suleng. Di la ka din kwarta tinapatagkan ka. Nakakaasim at ni Merta. Kanayon analpay ti abaga na masabat ka. Makasang sangit pa yan tilangana. Di yulatan pakibiyangan ti araramidak tatang. Agkakapsutak nga minowan kwartak. Inton kwan na oman ken ka ni Merta o katagsapulan iti sa balya babay. Ay naanak ko, nagbalin ka mat na rupat kwarta nga asawa. Panyalakit din ni tatang. Sa anak nga rod ang makain na no awan kwarta. Wisit. Ay, agbabay aksan, pare Claudio. Nay, apay anay bagamday ta, paray. Nasakit, tinagam ko kinisuling. Ay, jakon marakaw kin magan. Anya lakit din, pare. Di mo aramiden ti agbabae, tadakas day ta. Ay, makamuritan paray. Ay, kagurgura ko ni Sulay nga asawak. Ay, ayatan naglaang da dyan, no da kwartak. Naawan kwartak, kagurgura nak. Pare, Ay, di nakmat siguro mababalaw paray. Talaga kayat kauntag babae. Pudno ka di asaan kayon ngagkin-kinaawatan kin ni kasinsin ko asuling? Bayaw Merto? Uwen nga road, lure. Pagtalawon nakpay ni Jebalay may. Gaputa, awa na hindi maiyawat ko akwartana. Kat, papanam nga rod itan, Bayaw Merto. Agawid ako man. Ngam, ang mga noapaan nakmanin. Napaayak nga may nagsapul iti sa bali apang gadak. O, di saan ka pa ilang agawid, Bayaw? Anya ti kahit mo asawain. Ipag. Bayaw Merto, nabayagin abalo ak itinatay. Anya nga ta, no datalaan ti agden na, ta saan kan nga agawid ijay balayo. Anya? Saan ka di, nagdaton kamot idi kanyak, Bayaw Merto?
Uway na. Ipagluray. Iso na laang tani kasinsin ko asulintin kalay Sam. Napimpintas ngamin ngam iti siya. Aha. Ay, isan talata na pagsaritaan da ita. Ipagluray. Silulukat ti balay ko para ken kamerto. Aha. No apaan na kani kasinsin suling? Siyak saan? Ipatag ken ayaten ka bayaw. Aha. Ipag. Kwa. Jay. Agmay-may saak di tabalay ko, Merto. Awan ti mang disturbo ka data. Ken sa anak nga agsapol iti kwarta ken ka. Ta sa anak a materialistic a babae. Luray. Umay kan, Merto. Di kan agaw-awid iti balayo. Umay kan iti balay ko. Ket datan ti agdan ha. Isinamon ni suling arupat kwarta. Saan mo nga gawawid ni Merto dito balay, Auntie Marta? Ay, talaga asaanan nga agawid ni Merto dito balayaw, suleng. Anya ti kaya ti asawa ng Auntie Marta? Ay. Di mo amo ti mapaspasamak. Gaputak kwarta lang ti adda di ta panunot mo, suleng. Kano makalawasan nga agdandunada ka ni Lorey. Anya? Ni Lori akasinsin ko, Auntie Marta? Wan, suleng. Pinanawan na ka ni Merto. Gaputan nagalasmat nga minti ugalim. Anya? Diyak kanunungan ni Merto ang nagbabae. Ngam, basol mo matlang, suleng. Saan na mabalin, Auntie Marta? Saan ang mabalin nga isukat nakka ni kasinsin ko, Lori? Ang protesta! Isublim ti asawag kasinsin, Lori! Di mo tagikwaan! Ha? Agsangit ka mo tinakaslaubing kasinsin suling. Irwar mo ti asawa, katiyawid kon! Ay sus, di ka grumaab kasinsin suling. Anya tararamidam dito sulay. Agawid kan, Merto. Agbalbaliwang kon. Diyak kaya tamapukaw kayo tibiyag ko. Ita. Amumon ti agsangit. Idinto ta kwarta lang ti kayat mo kanyak sulay. Agbalbaliwang kon, Merto. Basta agawid ka ni Jibalayta. Pangasim ka niya. Pasensya kan. Makisina akon kan ka. Gaputan nagalasmat nga minti ugalim. Imbag pa'y ni Lori tamawatan na ti sasada. Ay, sana mabalin, Merto. Matayak noon kay tibiyag ko. Nagdalot na sa kamat tinakaslaubing kasinsin suling. Hala, tumakder ka ditan sulay. Kas kalaubing niyag sangsagit. Agawid ka nga ruda na ijibalay, Merto. Merto, ay ayaten ka. Di na kumamati sina, Merto. Di na kadisok-sukat ka ni Lori, akasinsin ko, Merto. Anya laki, Jane. Day tangamin kahit sulay. Anya nga ita, insukat na kan ni Bertaw. Urnusam kayo di magbagay, tapno makisinobyan matlaking ka ni Bertaw nga asawam. Alah, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan ni Tibiyag. Nga intay pinaulwan, rupat kwarta nga asawa. Dito'y drama tayaw. Anya laki, Jane. Kasla katawa met daytoy nga istorya. Ni Roldan ket kasla nalipatan na amin nga aramiden no makita na ni Rika nga nakasyon.
Imbes nga agtuloy iti papanan na sumursurot leng ag kuna-kuna pay nga adda sa baling nga lakam na ngem nalawak met nga dagiti Lex ni Rika ti pagkitkitaan na. Ni Rika met, amo na unay nga adamang susurot ken kuana, iso nga inusar na met dayta tapno asari ni Roldan. Nakakatawa ta kada damag ni Rika, may karkararag ni Roldan ketawan met ti may baga na diretso. Ngingib no kitain, adu met kadagiti tataw ti kasta. At dadagiti lalaki nga no makakita itinapintas ababay na lipatanda amin. Imbes nga agpakatino agbalinda nga mailiw, keturay awan mitirason sumursurot dalay. Ket no masapat ta, agaramid tapay iti excuse nga kasla adda metla eng ti papananda, ngem ti pudno nalatak lain ti panagpadas da nga makasitek. Nidi kamet, kasla naragsak met nga adamang pansin ken kuana, kada ibaga na nga wowlex, lalo nga agtalek iti bagina. Ngem no mapasobran met ti kasta, mabalin nga agbalin nga panagpasikat leng. Saan met nga dekes ti agtarigagay nga agpintas ngem no amin a panunot ket tapno laing adda mangdayaf nalaka met a masaktan no adda mangguya wenno mangsarding iti panagdayaf. Nakakatawa met ti paset ni Bibian. Isuna saan nga agpapintas tapno mangpadas nga mga wis iti atensyon dagiti amin. Agtignay laing nga natural. Isupeket isuna ti napansin ni Roldan iti ududina. Data ti may nga adal iti istorya. Ada talaga dagiti tattaw nga no mapasobraan ti panagpapintas ken panagpasikat isupay ti mangpadayo kadagiti tao. Ngem dagiti simple laing ken natural ti ugali isupay ti magawis iti pudno nga panagayangay. Ti ungkol ni Roldan ket nakapatawa met. Kaday baga na ti wow legs kasla lalo nga pinabaro na ti panaghangag ni Roldan. Ngemi nambo na nga agtrabaho ni Bibian iti klub kasla napukaw amin dagiti panagdayaw na. Data ti magipakitagasan ko magagukom tayo dagiti tao babaen laeng iti panakita tayo. Saan ta amo no aniya ti trabaho wenno panagbiag da. Ti importante ket ti respeto ken kinatao. Nagbayat met ti panagbalbali uni Roldan iti Maudi. Idi rugi legs laeng ti kita na. Ngem idi naglabas ti tiempo, kasla nawatan nga saan laeng a panagparang ti importante. At damet dagiti babay nga nalinis ti puso na imbak ti ugali, ket isu dagiti masapul apatigen ngem iti panakita kita laeng. Ti istorya ket nang angaw ngem adda met adal. Saan tayo ko mga maol ko'y laeng iti panagparang ti tao. Ti kinapintas kita kupas ngem tinaimbag nga ugali ken respeto isu ti agtalinait. Ken paramet kadagiti kayat nga agpapintas, awan ti dakis iti kasta, mem saan ko mga akbalin a kompetisyon wenno panagpasikat laing. No ada panagtalik iti bagiken kinapakumbaba, dayta ti pudno a kinapintas a makita dagiti tattao.